Lift your hands. Let us pray to the Lord. Let us pray to the Lord. Father, Modimu inelo ena maobani ke wena ka shekulena etla nebe wena le ka o sa feleng o qhoboshiane ya rona o mohaladite wa dithota o le hlomela la ntlo ya Tafita. We thank you, Lord. O kutu ya ntlo ya Jese Thank you, Holy Spirit. re o halaletsa lo seng hola Haona modimo ya re se re le rona. teng modimo wa ka None like to you. proclaim how great is our God. Thank you, Jesus. Re se re le teng mo seng ha letsatsi la kasheko Thank you, Jesus. re se re le teng bonahala jwalo ka modimo rona re be batho ba hao re ikokobetsa boteng ba hao bogolo ba hao a boke bo itsamagele ka hare ho rona hlogo e nngwe le e nngwe e teng ka kwano e ke iponele boteng ba hao ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta rona re ikokobetsa re phahama Jehova phahama mhlekazi phahama sonini nani phahama twala lensuku zonke phahama morena wa rona re tshepile wena lo seng hona hona le ba imetsweng hona le ba kgathetseng hona le ba kulang hona le ba seng ba tlohelletse hona le ba reng ba tlo leka lekgetlo la ho qetela ke a rapela ba bontshe hore le qetellong o ntse o le modimo le qetellong o ntse o le teng re fodishe ka lentswe la mohlanka wa hao re fodishe modimo wa ka under the influence of his voice. I decree and I declare Yes, Lord. every knee Thank you, shall Jesus. bow, every tongue Thank you, shall Holy confess Spirit. Thank you. that Jesus Christ is the Lord, and to the glory of the Christ the Messiah. Re rapella tlolo ya hao ho tloha gating o fitlhela ka kwano ba kulang ha ba fole ka lebitso la Jesu ba hlokang ha ba fumantshwe ka lebitso la Jesu difofu ha di bone diritsa ha di eme di tsamaye ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Thank you, Lord. The anointing of proclamation of the praise of God in this house in Jesus' mighty name. Thank you, Holy Everyone, Spirit. clap your Thank you, hands, clap your Jesus. hands, clap your hands, clap your hands and shout hallelujah! Hallelujah! Jesus, Jesus, Jesus. Thank you. You may be seated in the presence of God. I welcome you all and those who are on YouTube. Ke a le amohela bohle le bao ba leng ko marangrang. La tseba, the whole month we'll keep on saying compliments Kgwedi kaofela re tla nne re compliments. of the new season because we see some others for the first time today. Se setjha hobane re bona ba bang kgetlo la pele tsatsing lena. So re a dumela hona le tse kgolo tse Modimo a batlang ho di fihlella ka maphelo a rona. Now we believe greater things the Lord wants to reach with our lives. Ka ntle ho rona hona le a lacking e teng in terms of ho ko bonahatswa hore Modimo ke mang. Let it be proclaimed and be seen who is this God. Hobane ke Modimo ya dulang dithorisong tsa bana ba ona. For he dwelleth in the praises of his children. So we thank God that we have started the year very well. Re leboha Modimo hore re qadile selemo hantle. And I believe that the message of today must be able to guide us. Ke dumela hore molaetsa ona o tla kgona hore eletsa hore etella pele. Guide us as a church on our church services. Hore hlokomedisa jwalo ka kereke ditshebeletsong tsa rona. In whatever events that we'll do, we'll be able to remember this day. Mesebetsing yohle e tla ba teng re tlo e etsa re tlo hopola tsatsi lena. Hore re batle tsoseletso ya meya ya rona. For us to seek the revival of our souls. Ho be le ntho e kgwathang seo se re etsang hore re be le tjheseho That there may be something that might provoke us to have the vivacity. ya hore pelong tsa rona re utlwa hona le ntho e tjhesang. To feel it in our hearts that there is a courage burning in us. There must be something that rises within your heart
that makes you desire o utlwa modimo different. Ho tlameha ho ba le ntho e tla tsoa ka hare ho wena, e o tlisetse tlala ya ho utlwa boteng ba. So as we explore the depth of our faith, Jwalo ka ha re bona botebo ba tumelo ya rona, I urge you to have an expectant heart in this whole year, ke a o eletsa e ba le pelo e lebelletseng selemong sena, so we may flourish in connecting le modimo wa rona. hore re tle re ruwe ka ho hokana le our God. So it's my invitation as moruti wa kereke Ke sememo sa ka as the pastor of this church, that we journey together in this theme. re tle re nke leeto ha mmoho tabeng ena. As we grow together, let it be a serious and intentional growth. Ha re hola kaofela a ebe e ya maikemisetso kgolo ena. Let there be joy, true joy in us. A o ke o be le lethabo ka hare ho rona. And let us become a vibrant spiritual community. Re ke re be mphakathi wa semoya o phelang. MC has already said, thank you for touching on that, Mama Dodo. Ke a leboha Sister Dodo ka bua taba tsena. That we started on the 7th, that we need to crown our year. Hore re hloka hore re tle re rwese selemo sa rona. And on the 14th, we spoke about prayer. Ka bua ka thapelo bekeng e fetileng. And today we say, how great is our Ka God. sheko lena re re o moholo hakakang modimo wa rona. How great is our O God. moholo hakae modimo wa rona. So, ke batla ka potlako fela re yeng bukeng ya Dipesalema 147. Shall we quickly run to the book of Psalms 147? Robala, verse 4 to 11. We shall read from verse 4 to verse 11. I'll read it from Message here. Ke tla e bala ka Message Bible. Psalm 147, verse 4 to 11. He counts the stars and assigns each a name. O lekanya palo ya dinaledi, o di rea mabitso kaofela. Our Lord is great, Modimo wa rona o moholo. with limitless strength. Matla a hae a maholo ho fetisisa. We'll never comprehend what he knows and does. Kutlisiso ya hae ha ena ho lekana. God puts fallen on their feet again. The fallen. Jehova o tsosa ba ikokobetsang, And put on their feet again. o kokobetsa ba babi. And pushes the wicked into the ditch. Yo. O kokobetsa ba babi ho isa fatshe. Can I repeat this verse? God puts the fallen on their feet again. Jehova o tsosa ba ikokobetsang, And pushes the wicked into the ditch. o kokobetsa ba babi ho isa fatshe. Sing to God a thanksgiving hymn. Rokang ya baballetseng, Play music on your instruments to God, binelang Jehova diteboho. who fills the sky with clouds, Ya tlatsitseng mahodimo ka maru, preparing rain for the earth, a lokisetsa pula bakeng la lefatshe. then turning the mountains green with grass, O fetola dithaba di be tala ka bojwang. feeding both cattle and crows. A fepa diphoofolo tsohle. He's not impressed with horsepower. Okay, this is the language ya message. Ha kgahliswe ke matla a pere. Hey, Table boost. he's not impressed with horsepower. Ha kgahliswe ke matla a pere. The size of our muscles means little to him. Tekanyo ya matla a rona e nyane ho yena. Those who fear God gets God's attention. Bao ba tshabang modimo ba fumana ho shejwa ke Jehova. They can depend on his strength. Ba ka sokoloha matleng a hae. This is like a description of who is this God, Ena ke tlhaloso ya hore ke mang modimo enwa. how great he is and what he does. O moholo hakakang ebile ke eng eo a e etsang. So sometimes we feel like we don't understand ourselves. Ka nako tse ding re ikutlwa ekare ha re ikutlwisisi ka borona. Asiyazi nokuthi sifunani kahle We kahle. don't know what is it that we want. Ukuthi siya right or left, we sometimes confused Whether about we're it. going right or we're going left, ra ferekana mo. What's wrong with us? We don't understand. Bothata ke eng ka rona a re utlwisisi. Have you ever went to the doctor but before you go there, it's like you have already diagnosed yourself. O kile wa ya ngakeng empa pele o ka ya mo o so tseba o tshwerwe ke eng. Then after the doctor told you what's wrong,
Then you start to do the calculations. Ka morao re ngaka a o bolelle bothata ke eng, o qalella ho ba le bana. Especially when I was not the medical aid, you know. Haholo lona ba senang di-medical aid. So now, sorry man, 600, 700, Jwale wa bala hore palo e kana ya tjhelete, I should have done something with it. because I knew what's wrong with me. Hobane ke tsebile bothata bo kae ho nna. So, but Modimo all the time, guidance. Now, ka nako tsohle, when God sees us, He sees His children who needs guidance. For we don't understand all the time what's wrong with us. Hobane ha re utlwisisi ka nako tsohle bothata ke eng ka rona. And What is it that we need to do? so I like what Moruti Khotso said on the 7th. Ke rata seo Moruti Khotso a se buileng ka di-7. He says that we don't, this year we are not gonna do resolutions, A re selemong sena ha re etse di-resolutions, but we make decisions. empa re nka diqeto. We are no longer going for Ha resolutions. re sa ya ka di-resolutions. We want to make decisions going Re nka forward. diqeto ho tloha hana jwale. It means we cannot make decision and not implement. Ho bolela hore o kekebe wa nka qeto o bo sa nke bohato ba o etsa. So God's understanding has no limit, Morona. Jwale kutlwisiso ya Modimo ha e lekane ha e fihla ho Now, rona. if you are doubtful entering into Ha o 2024, qeaqea o kena ka 2024, uncertain about hore impilo yakho esimoya i sharp na, o sena bonnete ba hore bophelo ba hao moyeng bo hantle na, ukuthi really uyamthanda uJesu. hore hantlentle ka nnete, do you love Jesus? And if somebody can come akubuze ukuthi ubani wena kuNkulunkulu, Ha motho a ka fihla a o botsa hore o mang ho Modimo wena, are you certain you will be able to answer this na o person? na le bonnete ba hore o tla kgona ho araba potso eo na? So truthfully, so ukuthi mina I'm this and this Ka kuNkulunkulu. nnete hore o tlo hore ke nna motho ena le motho ena ho Modimo. Despite all that, God understands where you are and where you're supposed to Ho be. sa kgathallatsehe, Modimo o utlwisisa moo o leng le moo o tlamehileng o be teng. So decision not to make resolutions. Jwale nka qeto o skebe wa lakatsa ho etsa Ke qeto. seo re se batlang. Re sa batla hone re dula re batla ho tlo etsa hona re nka qeto re yes to what we want to do. We no longer wish to do 1, 2, 3, but we decide we are going to do 1, 2, 3. No more wish list, Ha o sana di wish list tse re di etsang. but we put the goals tseo re tsamayang ka tsona. Empa we are going to put dintlha where we need to go. The more we ithuta hore Modimo ke mang, As you learn who is God le tsela tsa hae ke tse feng hantlentle, and which ways are God's way, the better you begin to follow him much better. alella jwale o mo latela ka ho nepahetseng. And you'll understand how great is this Mme o God. tlo utlwisisa o moholo hakakang Modimo ena. We may spend time trying to sharpen our skills, you Re ka know. nna ra nka nako re leka ho lotsa bokgabane ba rona. Ba worship team ba tla rehearsa more and more. The worshiping team will now begin to rehearse. Other ministries will start to do things more and more, Tshebetso tse ding trying to be di qalelle le tsona better. di sebetse ka ho fetisisa ho ba betere. Some of us will say, no, January thomile re jele ntho tse ngata, let's start to lose weight Ba this bang ba year. rona ba re, it's now January, everything is done. A re qalelle re lose weight kgetlong lena. Maybe you don't need to lose weight. Mohlomong ha o hloke ho lose weight. Maybe you need to gain weight, and when you think you need to O lose hloka weight. hore o gain weight, athe o nahana hore o tlamehile o lose weight. Obana o lose weight and o thole o ba sekobo sena. Because you might be very ugly When you lose gain weight. weight, o motle jwang. But when you gain weight, wa shebahala. Ke nnete ntho e ke buang akere. Yes. I've seen people who are so thin, Ke bone batho ba ba sesane. and you'll think they are fit only to find they are so totally unfit. O nahana hore ba phetse hantle, athe ke hona ehlile ba kula. So your health sometimes is not determined by how your body looks. Bophelo ba hao ka nako tse ding ha bo ralwe ke hore na mmele wa hao o shebahala jwang. Same with your spiritual life. Ho jwalo le ka bophelo ba hao ba mo. What we see in you as you do in the church, Seo re se bonang o leng sona ka kerekeng, ha se sona a yardstick ya hore wena o kena lehodimong kapa ya diheleng. a se sona se tlatla seng ka qeto ya Ah. hore you are going to enter heaven or you are going to hell. Eh, ning zwile ma Did you utingtili. hear what I just said? Ha hona
a measurement right here in the Ha church. hona tekanyo e beuweng mo. Ya hore Modimo 2024 is gonna use it to this limit, That o tlo o sebedisa ho fihlela hakana. or is gonna use it this much. Or o tla o sebedisa hakana. It is how you avail yourself to Him, Ke tsela eo o tholagalang ka yona ho yena that He may use you. hore a tle a o sebedise. Because now all those gifts or our skills tse re nang le tsona, Hobane dimpho tseno le bokgabane be re nang le ha bona, re di sebedisa re sa di sebedisetse mmusong wa Modimo, if we do not utilize it to the kingdom of God, it is useless. ha ena molemo. It's something that will enjoy it, Ke ntho eo o tla e natefela. but it won't bring the fruits in the house of the Empa e Lord. kekebe ya tlisa ditholwana ka tlung ya With our own strength, ka matla a rona we are done. re o fedile. Now look, verse 10, the Lord is God of strength. That's how it describes Him. Jehova ke morena wa matla ohle. God of strength. Ke morena wa matla. But power doesn't delight Him. Empa matla ha mo kgahlisa. He is God of all strength. Ke modimo wa matla ohle. But power Empa matla doesn't delight Him. ha mo kgahlisa. Hai. I would imagine all the time, if I can be given a chance to oba Modimo in 10 minutes, Ke fela. nahana hore ka 10 minutes ha nka fuwa monyetla hore ke be modimo. O ka sala batho ba itireka mo. Only 3 people will be left. Hobane ko hopola go nkwatisitse. Because I'll remember that you Itse ke re lope matsoho ha wa opa matsoho. offended me. You didn't clap your hands. When I said let us all stand, you were seated. Ho tjho gwa nyatsa, that's why I dutse fatshe. Demean me, hence You you know, are seated. we are so fallible as human beings. Hantle-ntle re a fokola jwalo ka batho. So imagine, Nahana, Modimo a ka mfa 10 minutes hore ke be Modimo. when God would give you just 10 minutes to be God, So, or else I will be forcing people to take Jesus as the Lord and Savior. nka kgothometsa batho ba nke morena Jesu ka nkare. Repent or die. Guys, have you ever thought Christ came to do what, ma? Now, o kile wa nahana hore Kriste o tletse eng? He came to do such a simple thing but difficult. O tletse etsa ntho e bobebe empa e thata. The simplicity that I'm talking of, Bobebe bo ke buang ka bona it is the requirement ke dintho tse batlehang. that you be called a child of God. Tsa hore wena o tlo That's ngwana very Modimo. easy. Ntho e bobebe hampe. Believe in your heart Dumela pelong and ya hao. declare with your mouth O bolele ka molomo wa that hao Jesus hore Jesu is the Lord and ke Savior. morena le mopholosi. Ha ke soka ke kopana le ntho e I simple have as ke never eng. come across anything simple as Bona mo ha o shela sister Reda wa sokola me that. bra. When you are, Kapa brother a fitlile a wa sokola. yes, Because ba lo bolella ntho tse ngata. they will tell you a lot of things. Mara ha ke fitla ko freya ka evangeli. But when I come to you with gospel, Bibele e re o tla hlabeya pelong ya the hao. Bible says you'll be convicted in your Ebe wa heart sokologa. and you will repent. Hobana ko freya. Because when I propose, E teng nthonyana ela. there is that little Ha ke thing. o bolela ka mo ko ratang. When I tell you how I love you, Because now re tsamaya ka di-trends then e se a re nke ke mo sokodisa another 2 months ke tla batla ho bona o serious na. let me give him a waiting period so I can see how serious he is. Ha ona nako eo There is no evangeleng. such a time in gospel. Hobane bophelo For your life, is so worth. bo tshwanetse. Hey! Bophelo ba hao, Your life, the premium you pay for your life, premium e o e patalang bakeng la bophelo ba hao, it is nothing compared to what God wants to do. ha ya Kalafia. lekana le seo Modimo a batlang ho fa sona. So Christ came that we be saved. Now Christ o fihlile hore re tle re pholoswe. So in his strength as God, Jwale matleng a hae jwalo ka Modimo, he is not delighted ha by power. kgafiswe ke matla. Ka mantswe in simple terms, ha tawe ke matla ni. He is not delighted by power. Because more than anything Ho else, fetisisa dintho tsohle, God loves us. Modimo o a re rata. And he seek that we be close with him Mme o batla hore re tle re atamelane le yena. in our relationship with him Kamanong tseo re nang le tsona le yena. as we respond Jwalo ka ha re arabela in love. ka lerato. Oh, ke Modimo. This
is God. Ya buileng existence of everything Who spoke ho ba teng ha dintho by only the words. ka lentswe fela. When you read Genesis 1, Ha o bala he Genesis 1. said, let there be light, let there be darkness, oceans, all these things that you A re can ha o think be of. le sedi, ha o be le lefifi, mawatle le ntho tsohle tse re di bonang. And when we think of his Ha re greatness, nahana ka boholo ba hae, so tlamehile se re ise sebakeng sa phethoho, that what needs to bring us to the place of repentance. space of being renewed in our lives. Sebakeng sa ho ntjhafatsa Se tlise maphelong a tsoseletso maphelong a rona, to rona. bring a revival into our lives. In order 2024 to be a better chapter of your Bakeng la hore life. 2024 e tle e be karolo e bohlokwa bophelong ba hao. So this year we want to move together collectively in our faith in this journey. Lemong sena re tsamaya kaofela ha mmoho tumelong ya rona leetong lena. Now, when I was busy, especially at fitla pointing here, Ha ntse ke sebetsa mono haholo when we reach in my head, I fitla taba ya GPS. the issue of GPS came to my head. I think I'm an old school. Moruti ke motho a seng a le moholo. I fought so much comparing GPS and Ke compass. nahanne haholo ha ke sheba GPS le compass. And it is said that GPS needs well-traveled paths. Utlwa requirement e. Ho thwe GPS e batla tsela e seng e tsamauwe haholo. And roads and gives exact direction. Okay? Fane ka taelo ya tsela e tjha. So GPS o re e sebetse hantle. Now for GPS to work properly, It depends on the roads that were well established. either dikoloi or batho ba tsamaileng ho tsona. And the My roads God. which were traveled by before. This excites me. Yes. Okay? Jwale, While compass ha compass yona points directionally e sheba ho ya ka moo o yang. and it requires more awareness Me e batla o be le tsebo e itseng. and it requires flexibility. Ebile e batla motho ya mafolofolo. Oh, ha ke compare ntho tse pedi tse. When I look at these two things, Ke utlwa e nngwe e nkatametse pla moya o the halalelang. other one brings me closer to the Holy Spirit. Ke utlwa e nngwe e dependile dinthong tse entsweng ke And the batho. other one is dependent upon the man-made. Ke utlwa ena e mpolella ka tlwaelo. This one tells me about the habitual. That there should be path that people have passed there Hore ho before. tlamehile ho be le tsela eo batho ba kileng ba e tsamaya. Have you kila wa kena ka hara mekhukhu ga ho kena then the insurance company call you and say your car is in the wrong place. Have you been to a squatter camp and insurance company who phone o sebakeng se sa bolokehang? And whereas you know very well my sister stay O there. ntso tseba hantle hore kgaitsedi I ya ka love dula my moo. sister. I'm going to see Ke my rata sister. ngwaneso, ke lo bona ngwaneso. But the insurance company warns you. Empa insurance company ntse o kgalemela. Be careful of the area that you are entering Hlokomela to. sebaka seo o kenang ka hara sona. That is insurance company. Seno ke di-insurance But let's come to company. the Empa a re GPS. teng ko GPS. It needs properly structured E roads. hloka ditsela tse seng di theuwe hantle. Have you drive in a suburb? Na o kile wa kena ka hara disababa. Because now we lock our streets with these big gates. Hobane jwale re kwala terata tsa rona ka di-boom gate. GPS is not going to say that street is closed. GPS ha e no bolella hore ho kwetswe moo. Because Khotso o ile ko counseling a canvas. Ka Gore baka la tsela e hore kwalwe o ile this month. counseling a kopa that road to be closed kgweding ena. Yes. And when you reach there, as you turn around, Ha o fihla moo jwalo ka ha o jeka, on another direction, o nka mohlala o mong. GPS will give you another E tlo o fa e nngwe hape. direction. O fa mohlala o mong hape. Compass. Empa compass yona. My God, I love it. Compass doesn't depend on there's a new road or old road. Ha ya itshitleya ka hore ho sona le terata tse ntjha kapo tsa kgale. But compass will give you
direction ya north ke ye. empa it will point to the north, or here is your north. You might be around obstacles, O no ka kopana le dithibeleng, but it will never change and empa say, e kekebe ya fetola no, because tsela. you need to reach the other side. Hobane o tlamehile o fihla Go ka kwa, around. potoloha o tle ka mona. No But way. when it points north, it points north. Empa ha yo shebedisa north, e re sheba north. Ke utlwa moya o halalelang e le ena ya ka I feel the engetellang Holy jwang. Spirit who can lead me like that. I made a decision this Nna ke year now. nkile qeto selemong My, sena. my direction, Nna hore tsela ya ka it depends on Holy e Spirit. itshetleile ho moya o Hobane halalelang. mosadi wa lekgowa o, Because this white woman ai o hlola lahla batho every day. keep on misleading people letsatsi le letsatsi. How you arrive at your destiny? Ha o jwetsa hore o so o fihlile moo o yang. How do I share? Whereas you look, Hi, corner. this is not the place. This is another Ke place. sebaka se seng. I might be talking to someone now. Mohlomong ke bua le motho e mong hana jwale tjena. 2024 Selemo sa 2024 has 20 days e already. na le matsatsi a 20 a seng a etsahetse. Maybe 15 days of that. Mohlomong matsatsi a 15 a moo. You are busy circulating in one O place. ntso pota-pota bakeng se le seng. Mosadi a lekgowa o file direction The e wrong. white woman might have given you a losing direction. But I'm presenting Jesus who Empa is o alive. tlisetsa Jesu ya phelang. I'm presenting to you Holy Spirit who's so Ke faithful, o fa moya o halalelang ya tshepahalang. that he can guide you into the truth of Hore his a way. tle a o etelle a o ise nneteng ka lentswe la hae. Look here, brothers and sisters. Bona mona bana beso. Re santsane re tlo kgotjwa tseleng. We are still going to stumble along the way. Maybe re aperenyana ka re beterenyana ka Probably jeno. we might be Eh, re sa much tlo better kgebola. dressed. We are going to be We will stretched. stumble in this way. Re tlo kgoshwa tseleng ena. Hobane tsela e, For this road, e mobe wa tseba isa kae. the evil one knows where is it leading to. And then he activates his agents Ebe o qalella jwale a sebedise barungwa ba hae in order to distract us on the path. bakeng la hore a tle a re sitise tseleng tsa rona. So we will still stumble on this road. Now re ntse re tlo kgoshwa tseleng ena. But if o latlhehelwa ke dintho tsa hao, Haebaneng you are going to lose your things, ska latlhehelwa ke tumelo ya hao. don't lose your faith. Don't lose your faith. Ska lahlelwa ke tumelo ya hao. Never lose your faith. Ke be wa lahlelwa ke tumelo ya hao. Ha ona ntho e bohloko Nothing is so painful ya go nahana hore o santsane o tshwareletse than to tumelong think ya hao, that you are still holding on to your faith empa e fedile. only to find out that it's done. It's very painful. Ho bohloko hampe. Now we as a church, we said our vision Jwale ka statement. kereke re beile pono ya rona straight. Ra re Jesu ke tsohle bathong We say bohle. Jesus is all to everyone. Jesu ke tsohle bathong bohle. Jesus is all to everyone. And we said our mission statement Merere mission statement ya rona ke ho etsa barutuwa ka is maikemisetso. to intentionally make disciples. And our motto, Motto wa rona ke ona, ha se ka mesebetsi ya rona, not our works, empa ke ka tumelo ya rona but mesebetsing ya our hae. faith in his works. Yo, those things, they sound very nice. Taba tseno di monate hampe. Very Di nice. monate. But can I say to us, Na nka re ho rona, some things are easier said than done. ntho tse ding ho bobebe hore di bue hona le hore di etse. Do you understand yourself how Jesu ke tsohle bathong Na bohle wa ma? ikutlwisisa when you say Jesus is all to all? I'm not sure how many of you attended the course of generosity with me. Ha ke na bonnete ba hore ke You're ba not there, ne? bakae ba neng ba le teng course ya generosity le moruti. Kopolos Matsetla, I'm not sure with others. But I want to show you something that modimo how outlisa positioning you. When God brings you to a certain position, And you say yes to it. ebe o a dumela ho yona. O tlo challenge her in many ways. O tlo phephetsa ka tsela tse ngata. So Nalos Matsetla, ke bona wena fela, we must bring that course again. It must come. E tlamehile e kgutle course. Now, when you start to hear a generosity course, in your head, what comes? Ho fana. Ofana. Yes. And what is giving? It's giving. What is giving, Baina? Giving is not giving. Being generous. Giving is not even being generous. Sharing. Giving is not even sharing. E batla further studies. But giving Ho nehela, ho fana. is your attitude. All right.
ke mokgwa wa hao. Number one. Number two, giving. Ntho ya bobedi, ho fana, It's obedience. ke ho mamela. Okay. I was this. You know, when was it? The fourth. I think it was the fourth. Yes. I told you my encounter when it comes to generosity last time. Ha moruti a kopana le generosity. I told you guys about it. So this time, again, all the time it finds me in a shopping complex, making plans. If I'm not going to buy more items, literally I don't take a basket or a trolley. And I didn't take that. Then I took a 5 kg pufunyana, you know. I'm one of those who learn that you must be well-balanced diet. So you can get 5 kg nyana. Then you can so there's a lady in front of me with a trolley. It's like she's gonna do a lot of things. The spinach, eating, all of stuff. And you pay for this lady. Hi, moyo halla. Hi. Kitchana wa ke di 4. Imagine o no etsa langa di 31 ka di 25 di 26 ka di 1. Tsa January. And I stood there. Baba nyeza ngicela ukuyolanda something. Hatsama. Hey, what ed? Na ke tsakelwantshana le moya o halalla. I think every time when the Holy Spirit speaks to us, we need to acknowledge it's a moment of stupidity. I think then we'll get in bed. Then I normally buy Coke Zero, save shipping. So the real 2-liter Cokes. She puts them in the trolley. When she went, I took my 5 kg, I don't want to stand like this. Let me put it inside. So when she comes, it's like she's looking for her trolley. So I realized after putting this that in the hand, I get some white ladies. It's very dangerous. You must not do that. You like to keep the keys in your hand. And then you are saying something to somebody who wants to rob. Now, I want to make argument that no, look, this lady who's got a car. Here are some people, they don't have that, but you didn't say anything about them. She's got a car. This one is a big one. I had to be obedient. Imagine, I'm not sure how much those things cost. And I can tell you, I'm on a slim balance by then. Then she pushed and took her stuff out. I said, no, put it there. No. She thinks I'm joking. No, Baba, you need to not put it there. She put it there and I said, I'm going to pay. Serious? You are playing with me. The cashier, imagine the cashier. Naledi we mimola. Naledi is not a millionaire. It's not even it's not even 100,000. Can Naledi fail? Obedient. I can't even tell you today. I get obedience going to say. I didn't check that. Then this lady, she's pushing this thing. As she pushes this woman, she began to say, oh, my day is blessed one. And this one who's the cashier began to testify. I will know she's talking to this lady. Out of obedience, stepping in what God says, people began to have a conversation about my God. I don't know. But they began to have a conversation about my God. What conversation that people are going to have this year? About your God. What is it that people are going to say?
Because there's something that people has to say. Hobane hona le ntho eo batho ba tlamehang ho So when we say Jesu tsohle bathong bohle, ha re re Jesus is all. we must mean it. Re tlamehile re e bolele. Bona mo ha o tlameha go be friend ya ka hore ko rate. You need not to be my friend for me to love. We might have hurt each other Ene ka nna ba so ka much. kgopisane haholo. But if you can learn to move beyond what I've had you with, Ha o ka ithuta ho feta ho se o go kgopisitseng. o tlo utlwa modimo betere ke a o You will tshepisa hear about God that. better. I'm telling you. Because if I didn't learn that, Ha ke sa ithuta seo, nka se kgone ho ema mo ka rera efangeli ya there's no Jesu. way that I can stand here and preach the gospel. And let me tell you two things. Re ko bolelle ntho tse pedi. You cannot deceive people. O keke ba thetsa batho. Batho ba utlwa o bua story sa hao and batho ba utlwa ha modimo a bua le People bona. hear your story and they can also hear when God speaks to them. I will never risk myself for ke be under scrutiny sa hore ke bua taba ka kapa ke bua ya Ke modimo. ke be ka riska bophelo ba ka hore ke tle ke shejwe hantle hore are you talking your story or God issue? Do you still love me? O ntso Ke a o se do ngatana. le nna. Do you still love me? Yes. Kopa bona matsoho. A entseng jwang? A batho ba sang rateng. He banna. Ha. Batho ba bangata so ha ba nrate. Guys, I love you so much. You don't understand how much I love you. Yes. Oh, ba YouTube ba tla re ke ba tloetse. You guys on camera there, I love you so much. Some of you, I don't know you. Amen. But I don't have to know you. Ha ke hloke I don't have to know your Ha ke address. hloke hore ke tsebe mo o dulang. I just need to love Ke you. hloka fela hore ke o rate. Why? Hobane- So you experience God. O tle o iponele It's in Naledi. Not But you Moroni. must experience Empa you God. must see God. That doesn't say you must be a fool or I must be a fool Ha se before bolele you. hore tlamehile ke be setlatla kapa ona be setlatla. But it says I must be a good rep of kingdom. Ai ke tlamehile ke be mo emedi a motle wa Hobane mmuso. ke itse it is not by my For faith. I said, a se tumelo, a se mesebetsi ya. Ka nnete ha o re o wa mo shining light wena, If you are here shining light, it means o tsho jwalo le You wena. are saying Or that it is as not my work. ka baka la tumelo ya ka. A se ka Tumelo ya ka mesebetsi mesebetsing ya ka. Yes. But ke ka tumelo ya ka mesebetsing ya It hae. is my faith in his work. Bona mo a ka sala o sola morao. I didn't follow that lady. Wa hopola ke re di complex mo di molo mo ha o tswa shopping ka mela o produce sleep ya You ke re. need to take out the slippers to So leave she the couldn't go out. She had to wait for me. hall. O la tlameha hore a nkemele. I dropped the receipt and walk. Ya ba ke siya receipt mono ka itsamayela. Hobane ke mang ke leng sebaka jwale? Because now who took the place? Ke moya o The halalela. Holy Spirit. You don't understand the excitement that I was having. Ha o utlwisisi monate o kileng ka ikutlwela ona. Bona o monate o ba generous o motho o sa mo tsebeng. It Ke is a o bolela. good to be generous to a stranger. O experience modimo betere because ha ile nna ko fa wena o se do kapa wena o se jemina ko nea something. Already we think the agenda in If you this. give someone you know already, ho so na le taba mo. Why angipha into le uzothini the next thing? Hobane ang fa this thing o tlo reng ho sane na. So give fully to the stranger. Manje fana ka o felelletseng O ho tlo motho o sala o sa mo tsebeng. thabile man. You will remain Hobane in joy. Jesu ke tsohle Because bathong Jesus bohle. is all to everyone. And mosebetsi wa rona And ko ona our wa work Jesu is the one of Jesus. is to make Ke o disciples. etsa barutuwa. Faith. Only that. That requires total dedication and commitment. Seo se batla ho inehela ho felelletseng le ho itehela. And that, Baena, it says you must carry your own cross on daily basis. Seo se re o jare sefapano sa hao ka nako tsohle. For our God is great. Hobane modimo wa rona o moholo. So now maybe the question is, why the cross? Mohlomong potso ke hore hobaneng sefapano? The cross will help you to cut off competition. Sefapano se tlo o thusa hore o kgaole tlhodisano. It's going to help you to cut off this spectator mode. O tlo kgaola moya ona wa ho ba motho ya shebellang wena. Bonamo, e hlotse kgale. I failed long ago. Ho ba le moya kapa puo e monate ya ho recruita motho. To have a good talk to recruit someone. E hlotse kgale I ntho e. failed long ago. I can assure you. Nka o tisetsa. Tlamehile tulo tse di tletse hampe tsena These chairs should be because fully packed. I can recruit. Hobane ke a kgona ho rekisa. I can even recruit you. Nka o rekisa, nka o reka le wena. O sontse o recruitwe be ko recruit hape. Exactly. Mara ke batla hore tsohle di etsetswe tlotlisong ya modimo seng ya motho. But I want everything to be done unto the
glory of God, not So, man. ha o molo mong a jagile sefapano sa If hae. everyone is carrying their own cross, O bua kang Naledi gore o molo mong a jagile what do sefapano you sa hae? mean everyone? Ha o jarile mpho eo modimo a o fileng When you yona, carry the gift that God has given you, ke a o netefaletsa se o tlo se etsa ka mpho eo what you are to do with that gift se feta ha o ka batla ho emela programe ya kerekeng ya nae. surpasses if you were to wait for Hobane the mmuso wa program Modimo of is this greater than church. this church. For the kingdom of God e kgolo ho feta kereke ena. Ha o ka etsa ho ya ka neo yo modimo o fileng If yona, you were to do according to the gift that God has batho ba given tlo you, tsoa, people will ba tlale matla, resurrect, be batho ba filled tlo with pholoswa, power. People will be ba mo ele saved. evangeli. People will speak the ba re ke batla ho checkela mo o khontsang They teng. will want to visit where you are fellowshipping. Kgale re bua dilemo tse kaofela. We've been speaking all these years. Can you bring 3 people please? O ka tla le batho ba E tla le bararo, motho a ke i-one, bring one e tla le batho ba person, kae bring kae. how many people? I think we were really disparate gore no ka event re batla be re Ba batla tletse. sebaka sena se tlale ka nako eo. But in fact, it's not about that. Actually, it has se ka taba tseno hantle. Tlamehile re mo re na le revival, re na le o batla wena ntle ntle. You are the one who's needed. Ha re batle motho o lo tlo batla mo We invite. don't need someone that Re batla wena. we need you. So that when you are equipped, That house o tlatsitswe, o jele hantle, having a good diet, o tla kgona go tsamaya, you will be able to walk o lo botla beteng. and Botlela bathong ba bang. release to others. Ba re, wow, this is good. They will say, Hona ho. It is better to have such people. Ho molemo ho ba le batho ba jwalo. Ba reng, I had an encounter with the Lord and not an encounter le batho. Ke ile ka bona Modimo, I didn't see people. So once you understand your calling, Ha o utlwisisa pitso ya hao, ha o tlo ba le problem ya temptation ya competition. you won't have the problem ya o lekwa ke tlhodisano. You know, I remember well while I was in lower grade primary school, Ha there ntse will ke be le sekolong, movie night and the only thing that we were watching it was Bruce Lee. ntho e one fela ne re shebella e ne le Bruce Lee fela. Remember those garbage bags, plastics, we will close the windows, ka tsona be re dutse re shebeletse Bruce Lee. Ne re kwala difestere mo no be le fifi be ho dutse o shejelletse Bruce Lee. Kill my brother, then I'm gonna kill you. Ka, 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 ka. All those things. The thing that we will do ha re tswa mole, Ntho tse re tla di etsa zwile. ha re tlo dula so re no ne re dutse so ka hara movie. We come out. Sa re le Bruce Lee strateng. The whole as we go back home, we are practicing that. And believe me, tse ding tsa tsona ne di re sebeleditsa no tsolwana strateng. They came to good purpose as we fight. Look, that kind of an influence. Sheba tshusumetso e. Now here you are, Kwena wona. an adult, Motho a moholo, understanding life, o utlwisisa bophelo, hearing the word of God, o utlwa lentswe la Modimo, journeying with the Lord. o tsamaya le Morena. When you step out there, Ha o tswa mane, ke eng o e etsang? what is it that you do? In the spirit. You are exercising what you heard in the spirit. That's beautiful, bazalwane. Ntho eo e ntle barato. And modimo ha e sebedisa ntho ho wena. And when God uses that thing unto you, Naledi ha ne di credit of that. moruti ha hloke hore a fuwe credit. Ha ke go tsaba gore Naledi ke modimo a mo sebedisang mo. You know that he's been used by God. Instead of saying, you know, moruti are, Ona le hore the pastor you have the said, right to say God ona le said. tokelo ya hore Modimo o itse. Hallelujah. It Yes. excites me. Yes. God said. Modimo o itse. And how feel motho a sa understand modimo. When you reach someone who don't understand this God, When you say God said, ha o re Modimo o oh, itse, pay attention. you must pay attention. Really, God spoke to you. Ka nnete Modimo o buile le wena. Yes. O buile le nna. God spoke to you. This and this and this. 1, 2, 3. Believe me, moya o halalelang. The Holy Spirit A fitla e confirm mo pelong ya come motho. and confirm into the heart of that person. I can say maybe le ha ke re ke tlo etsa vision casting. Someone you thought when I'm doing vision casting, Hey, ke tlo bua strategy se seng tjena ke tlo se beha jwalo. I'll be praying yes, complicated. Ke sona strategy se se go bolela. That's the one that I'm telling you. We need a better Christian in Re 2024. hloka mokreste a betere ka 2024. Are fruitful. Ya behang ditholwana. So the cross is very important. Sefapano se bohlokwa. Now, on the 7th, we said you need to crown your year.
Re itse o hloka hore o rwese selemo sa hao. I call this the covering theme. Ke bua ntho ena ho kwaela. This is what I call for Shining Light in 2024. Ke bitsa covering theme. This is the spiritual covering for Shining Light. Ho kwaelwa moyeng wa shining light. Rwesa lemo sa hao. Crown your year. Ska sa apes, se rwesa. You understand? Yes. When you crown something, How we raise? o acknowledge. You wa ananela Ibilano o fana ka tokelo and you give the right to that. ho seo. Okay? So you need to crown your year. Rwesa selemo sa hao. Now listen this verse, verse 11 on that Psalm 65. You crown the year with your bounty. O rwesa selemo ka bongata. O rwesa selemo molemo wa hao. You crown your year with bounty. Nala e latela mehlala ya hao. And your pathways drips with fatness. Splendor will follow your path, and You crown the year with your bounty, and your pathways drips with fat. o rwesa selemo ka molemo wa hao, nala e latela mehlala ya hao. Ngifuna ngesizulu futhi ningangihleki. Unyaka Selemo uhlobisa ngobumnene bakho. o se rwesa Hayi, kyalagata luzule. leruo la hao. Ubumnene, I love that word. I don't know why. For me, it speaks something that has to do with wealth of Yes, riches leruo la hao or plenty. bongata. Yes. Unyaka uhlobisa ngobumnene O bakho. rwesa selemo sa hao ka leruo la hao. Imikhondo yakho iqonsa amafutha. Amen. Drips. Amen. Ay. Urwesitse selemo se. Oh, you have crowned this year. Ke batla etsa direct translation ya that English verse. Yes. Then it is tseleng Now on the road, on your path. ho rotha mafura. Okay. Ay. Do you catch that? Now, Why you got that? you crown your year, O rwesa selemo and se. as you crown it, Yes. on the path of that, Tseleng ya hao mo. there's dripping happening Ho na le ho rotha ha mafura mo. of fatness. Ho rotha ha mafura. Tlolo. I'm not. Anointing. A ke bue ka nkuele le jileng ka diterwana. Anointing. Tlolo. Yes. E rotha ho wena. It's dripping from you. I'm talking prophetically to somebody. I'm not a prophet. But kuyachechema. It's dripping all the way. And now when something drips, Ha ntho ena e ntse e rotha, leaves e evidence. siya bopaki. Khona uqeda ukundlula. There's evidence. Ho na le bopaki Hore wena o fitile dintho. that you've been through stuff Wena dintho di sala wena morao. and things need to follow you. For surely goodness and Hobane mercy ka nnete mohau shall follow di tla o me latela. all the days Ka of my ditshiu life. tsohle tsa ho phela ha. And I will dwell in the house of Mme the ke tla Lord. dula ka tlung ya Morena. I don't need anyone Ha ke hloke mang kapa mang. favor. Mohau I need the Lord's. ke hloka Morena. For fatness will drip. Hobane mafura a tla rotha. Tlolo ya hae e tla rotha His hona. anointing shall drip from me. So that's Jwale- our covering for this year. Ke covering ya rona selemong sena. Wow, what a great God. Then quickly, we say our operational theme for 2024. Operational theme ya rona 2024 ke ena. This is the year of faith in action. Ke selemo sa tumelo ketsong. Faith in action believes in the potential to transform. Re dumela bokgoning ba ho fetola But ba people. the institutions, the baka tsa dithuto or whatever,
educational institutions, culture ya rona our culture, needs to be transformed in a certain way. e hloka hore le yona e fetolwe ka tsela e itseng. And there will be transformation on the power of people in faith. Ho tla ba le transformation matleng a batho ba tumelo. James 2:14 or what good is it, my brothers, Na molemo o kae mo bana if a man claims to have faith but has no deeds? ha motho a re ona le tumelo empa ho sena In diketso. the same way, Ka tsela yona eo, faith by itself, tumelo ka bo yona fela if not accompanied by ha e actions, sa latelwe ke diketso, is shwele. it's dead. So put your faith in action. Jwale beya tumelo ya hao e kenye How? tshebetsong. By serving others, Ka ho sebeletsa ba bang, reaching out, o finyelle ba bang, having teachable o spirit, be le moya wa ho ruteha, have humility in e you, ba le boikokobetso ka hare ho wena. love others sincerely, Rata ba bang ka nnete, and have acts of o be le kindness. diketso tsa kutlwelo bohloko. Ntho tseo kaofela tse ke di buileng tseo, All that I've ha said, di etsahale easy. it's not easy to It do takes that. something out of you. Ho nka ho hong ho tswa ho wena. It's not an easy thing. Ha se ntho e bobebe. It takes something Ho nka ho hong. to love, whereas you know that go more wa itse Ho keng, rata o ntso tseba, ha ba o bone ka next wena. they don't value you. But show them God's love. Empa o ba bontshe lerato la Modimo. For our God is great. Hobane Modimo wa rona o moholo. Let me quickly, as I want to close, Ke batla ho kwala mona. Proverbs 3:19-20. Diproverbia 3:19-20. Eish, ka Sesotho sa heso monate jwang batho. E re takatso ha e phethehile. When the desire has been fulfilled, Put up English there, please. Ha takatso ha e phethehile. a longing fulfilled E monate pelong mme ho furalla bobe ke manyala. is sweet to the soul, but Hey. fools detest turning from evil. Ho furalla bobe ke manyala ho mawatle. Turning from evil, but fools detest turning from evil. Ya tsamang le ba bohlale o tla hlalefela. He who walks with Yo. the wise grows wise, Empa ya tlwaelane le mawatla o tla senyeha. but a companion of fools suffers harm. Can you stop playing there? There's something that they're going to do for me, please. To walk in wisdom Ho tsamaya ka bohlale is only listening ke ho mamela, and stop talking. o tlohelle ho bua, Stop complaining. tlohella ho ngamanga, Begin to apply faith in action qalella ho kenya tumelo ya hao diketsong. in order to realize the works of your Hore o tle faith. o hlokomele mesebetsi ya tumelo ya hao. So I want to, this year, there's a song that you need to raise in you. Ho na le pina o tlamehileng o e phahamise ka hare ho nna. You need to raise the language of heaven. O hloka hore o tsose puo ya lehodimo. As things happen around you, Jwalo ka dintho di etsahala ho wena, you need to have language of heaven. o hloka o be le puo ya lehodimo. I say to walk in wisdom Ke re ho tsamaya ka is to bohlale stop talking, ke o tlohella ho bua, start to listen, o qalelle ho mamela. stop complaining and begin to act on faith. Word. Tlohella ho complaina, o qalelle ho kena tumelong. Be busy carrying out or Jesu ke tsohle bathong O bohle. ntso re Jesu is all to Begin to everyone. say that. Qalella ho tjho jwalo. And I repeat again, Ke a phetha hape. carry your own cross Jara fapano sa to hao. cut any competition in your Kgaola life tlhodisano e nngwe le e nngwe and bophelong be ba a hao. spectator, having the spectator mode. O be le mokgwa wa ho shebella. You need to raise a hallelujah of your Hloka hore life. o tsose hallelujah ya bophelo ba hao. Mo pelong ya hao, you need to raise In a your hallelujah. heart, o hloka ho tsosa hallelujah wa The hao. Bible says the language e manyolo a buang ka yona fela Puo lehodimo. e one that the angel speaks. They say hallelujah, hallelujah Ba to re the highest. hallelujah, hallelujah ho ya phahameng. Now, as you Sure. listen that in the background, Ha o ntso o mameletse taba tseo ka morao ka moo. there are things that I want you to realize. What makes you unique as a church? O hloka hore o tsebe keng eo e etsang o tshwana o le mong You, jwalo ka as a kereke. shining light, you are a very unique church. O kereke e unique. This is one of the churches where all class of people you can find. Ke kereke eo o tlo fumanang batho ba mekgahlelo yohle ya bophelo ba le teng mona. We desire to reach out to people
Re labalabela ho fihla bathong in order that they may receive Jesus. hore ba tle ba amohele Jesu. Not they become Shining Light E members, seng ebe maloko a Shining Light. but we go where people are and preach the gospel Empa re ya more. moo batho ba leng ebe re rera efangedi ho bona. And in this year, Lemong sena God is going to help us in the month of February Modimo o tlo re thusa kgweding ya February. to raise again our small groups Re tsose hape dihlotshwana tsa rona in a different way. ka tsela e fapaneng. There will be different ministries Ho tla ba le ditshebetso tse fapaneng. where people will want to serve and queue in order to serve. Mo batho ba tla sebetsang mme ba folela ene mo ba sebetsang. Aningzwanga. Alanku. Where people will want to serve because there's long queue for Mo that. ba tla batlang ho sebetsa hobane ho tletse ke mola o itseng. In February, February as is the month of discipleship, jwalo ka ha ile kgwedi ya discipleship. we are starting with our midweek service as a Shining Re Light. ya qala ka ditshebeletso tsa hara beke jwalo ka Shining Light. For years and years, we never been a church Dilemo ka dilemo ha re ya tloha re bile kerekeng. that serves its members even during the course of E the week. sebeletsang maloko a yona le ha ile hara beke. So we said, Lord, whether 4 people come during the week, Jwale re itse hore ho tla batho ba bane hara beke. there will be a service in Shining Ho Light. tlo ba le tshebeletso For Shining we Light. want to raise a hallelujah to Hobane re God. batla ho tsosa haleluya wa rona. So faith without works is dead. Again. Tumelo e sena mesebetsi e shwele. So we want to raise a hallelujah Re to batla ho our tsosa God. haleluya wa rona. The guys, when you read 2 Kings as I close, Ho bala 2 Kings. 2 Kings chapter 7, it speaks about these 4 lepers E bua ka taba tsena. that were taken out of the city. Banna ba ileng ba ntshwa ka hara motse. They were outcast of the nation. Ba ne ba lahluwe motseng. Maybe you're an outcast of Shining Light. Mohlomong o Wayne. lahluwe wena Shining Light. But thanks God, heaven hasn't throw you out. Re leboha Modimo re lehodimo ha le ya o lahla. And therefore I can raise a hallelujah to Jwale you. ke phamisa haleluya wa hao. And my Bible says these 4 guys, Bibele ya ka e re banna bana ba bane they were put at the outside of the city. ba lahletswe ka ntle motseng. They made a decision. Ba nkile qeto. They didn't make resolution. Ha ba tloha ba ile ba They labalabela. made a decision. Ba ile ba nka qeto. And they said, you know, when you make a decision, you know exactly Ha o nka qeto o tseba advantages and hantle. O disadvantages. tseba ditlamorao tsa taba ena. But you know, Harry dutse mo, Ba re as we are seated here so fela la. we are going to die. Uma siya phakathi If we go siyongena, inside mabasibulala. still they are going to kill Uma us. bangasibulale, Ha ba sa re bolaya siyophila. re tlo phela. Uma Ha siphila, re phela we're gonna raise our re tlo hallelujah. tsosa haleluya wa And my rona. Bible says as they took a step of faith, Bibele re ha ba nka bohato ba tumelo. as they walked into the city, Ha ba nka bohato ba tsamaya ka hara those who motse. were in the city, Ba neng ba le ka hara motse. remember it's 4 people. Hopola ke batho ba bane. They had chariots of Ba horses. utlwa makariki a dipere. Ba utlwa dikariki tsa ntwa di tla. They had chariots of war. Hobane now they were no longer alone. Ha ba sa le bang jwalo. But Jehovah Jireh was with them. God who provides was living with them. When they began to raise a hallelujah. Now, be careful of this. Be careful that don't let your status make you a stage. Keep Peter Pan. Don't make your status turn into a stage. Mosebetsi wa stage The job of a statue ko bewa hore batho ba se bone. is to be placed there that Ha people sena might- mosebetsi. it's useless. Mosebetsi wa sona ko re se bonwe. It's that it might be seen. That's End all. of the day. Felletse. Klar. But wena But you, hobane o itse Jesu ke tsohle for o you ba. said Jesus is all to Wa go tloetsa everyone. barutwana You're wena. going to intentionally make Wa disciples. acknowledge that it is not your faith, Wa hlokomela ka tumelo ya hao. but it is your faith in Him. Empa ke tumelo ya hao yena. You begin to crown your year now. Qalella jwalo hore selemo sa hao. Crown your year. Hore selemo sa hao. Bona ho bewa morena ho bewa mang a se mang le mang a feta mapesi. When a king is being placed, not everyone comes to But crown in him. this year, But kgetlong lena, Modimo or your status, God says maemo a hao it's enough.
a lekane that you can crown hore o ka rwesa whatever you want. seo se batlang. Crown it in the Glory name to of Jesus. E rwese ka lebitso la Jesu. Bona, ke mosebetsi wa hao. Crown It is your it. responsibility. E rwese. Ke unemployment life. Crown E it. rwese. E rwese o hloka mosebetsi. Ho rwese. When you crown it, you say, I have authority Hore on ke na le you. matla hodima ntho ena. And as you begin to crown it, Jwalo ka ha o e rwesa. in this year we say, Lord, elevate us in the prayer life. Re phahamise bophelong ba Elevate thapelo. us in the Re prayer phahamise life. bophelong ba thapelo. Ha bophelo ba thapelo e be ntho ya rona. Let the prayer of life be our thing. Not our statements, I It's stand scary by about that, the words but are our communion with the Empa, Lord. haebe ho kopanela ha rona le Modimo. Hey, banna, ha o hloke keyboard ha o commune le You Modimo. don't need a keyboard when you are fellowshipping, Ore communing with Modimo o God. motle o You say, lokile. God, you are Ha o wonderful. hloke mantswenyana a You don't matlenyana. need those good, beautiful words. O no mo tloela o se ka naga ga hle ntate ke tla fela tse ke le jwalo jwalo. Don't say that, Because ena ha o bone o le jwalo. for He doesn't see you like that. E re Naledi o tlile He ntate. says, you have here. You've Ke come. batla ho utlwa wena. I want to hear from you. Gore wena o reng ho nna. What are you saying to me? And when you're done with Ha o that, qetile ho etsa jwalo, you tell him how great it wa mo is. jwetsa hore o moholo ha kae. Let's stand on our feet. A re emeng ka maoto a rona. Thank you, Jesus. Give us more volume on that, please. Re phahamisetse mona. Yes. Hallelujah. Lord, we thank you. We give honor and glory. O tshwanetse ke tlotla modimo wa ka le o seng ha kajeno. Ntate wa ka lokileng, we believe your word that has fallen in this place. You want to take your church to greater heights, modimo wa ka. But you cannot take it, Lord, and we leave some behind. No one will be left behind. Re batla ho tsamaya le e mong le e mong modimo wa ka. Ntate wa ka ya lokileng, re thuse in our attitudes. That's the first thing that the enemy attacks us with, Lord. Give us a right attitude, modimo wa ka ya lokileng ya Jesus Christ. Father, I pray in the name of Jesus that you help us as we move on in this year. We may crown this year, modimo wa ka lokileng. We may be in a communion with you. And Father, help us to proclaim that thou art great. None above you, modimo wa ka. Hayo ya tshwana le wena tsatsing la kajeno modimo wa ka, as we say that morena wa rona re batla go fihlelle batho ka rona maphelong a bona. Jehovah re thuse re eme modimo wa ka lokileng. Lord, we praise you, we give honor and glory. And let the church say, Amen. May the good Lord bless you and be what the Lord says you can be.